Dobrodošli u još jedan tutorial na mom kanalu. Danas ću vam pokazati neke igrice za slabije kompjutere, pa hajde da počnemo. Na početku Far Cry 2, solidna sasvim igrica, lijepa grafika, pustit ćemo trailer pa ćemo nastaviti da pričamo o njoj. Evo vidite kako je, mislim, grafika je sasvim u redu. Lijepa igrica, ajde da ne dužimo sad trailer, nismo ga ugasili, jesmo. Ovdje da vidimo specifikacije 2.4 GHz, znači ništa pretjerano, GB rama na minimumu, 2 na maksimumu i Windows XP 32-bitni, DirectX 9, 6 GB na hard disku. I dobro, završili smo s njom. Sljedeća PS10, sasvim u redu, PS je malo stariji, mislim malo više stariji, ali za slabije kompjutere, evo vidite, od gigabajta do 2. I eto, tu ima dosta, 2 GHz, 8 GB rama na hard disku, Windows isto 3 XP. Na sve će ove igrice, ja mislim, pisati Windows XP 32-bitni, zato jer su sve malo starije igrice, zato jer ne možete vi sad igrati neku igricu što je tek ove godine izašlo, jer se tehnologija unaprijedila i da može da vam ide na slabiji kompjuter. Pa dalje, završili smo s njom, idemo Prince of Persia. Znači, meni se ova igrica toliko svidjela. Kada sam bio mlađi, kad sam imao ovaj slabiji kompjuter, ova igrica je ostavili na mene veliki utisak. Nemam trailer, vi pogledajte na YouTube gameplay i tako. Onda evo ovdje nešto baš malo GHz, ne vidim tačno, 1,5 GB na hard disku, a za RAM memorije vam je potrebna 512, znači ono DirectX 9 i bilo koji program, znači ne. Idemo sljedeći Assassin's Creed, ovaj obični, evo, nije loša igrica, sasvim je malo starija. Znači, zanimljivo, sigurno ste čuli za ima novih dijelova dosta, ali ako imate slab kompjuter nećete ih moći igrati. 1 GB rama, najmanje, 2 GB na srednje i 2 GB na srednje, Windows 32-bitni, DirectX 9, hard disku 12 GB se uzima, GHz 2.2. I dobro, ajmo da ne dužimo. GTA 4, znači onako on srednje se uzima za srednje računare, ali evo ja sam stavio da je najslabije zato jer 1 GB rama na minimumu i ovo ostalo 16 se uzima, DirectX 9, onda 2.4 GHz i to bi G4, grafička može da bude GeForce 8800. Idemo dalje. Just Cause. Hajde da vidimo kako je, vidite grafika, ubije. Vidjet ćete poslije specifikacije, znači baš igrica za slabije računare, a igrica sa grafikom za sve. Znači sve, ništa, nećemo gledati dalje. Znači 2 GB rama na minimum, 3 na maksimumu, 2.66 GHz, Windows Vista 32-bitni, onda šta to je, GeForce GTS 250 grafička, ali dobro, ne mora da bude, 10 GB rama na hard disku, DirectX 10 i to je to što se tiče ove igrice. Ajmo sad ovdje. Prelazimo na Witcher 2, on je, ima sad Witcher 3, morali ste čuti, sad je to trenutno jedna od najboljih igrica Witcher 3, ali ni ovaj Witcher nije loš za one koji imaju slabije kompjutere i tako da može da se igra, grafika u redu sasvim, evo vidite. Borba i animacije malo loše odrađeno, ali dobro i to, znači koliko vam je potrebno, 4 GB rama na maksimum, ali na minimum samo 1. Zato da je to veoma praktično, Windows XP 32-bitni, DirectX 9, 16 GB rama, 19 na maksimum.
3GHZ. Kao što rekoh, 3GHZ. Onda izvinite majke, sam htjela nešto nam pita i završili smo s njom igricom. Hajde da pređemo sad malo na Mafiju. Mafija 2, sigurno ste čuli, jedna sjajna igrica, tako malo zauzima. Vidite, 1,5 i 2 GB, ja mislim da ja 2 GB smatram malo slabijim računarom, a da svaka od ovih igrica na minimum može da se igra praktično s 1 GB, 1,5. 8 GB na 10 GB na hard disku, DirectX 9, 2.4 GHz. I ništa, ja sam spremio ovih 8 igrica za današnji tutorial, pa nadam se da nećete ustati jedno jutro i pitati se koju igricu da igram, koja igrica može da bude igra na moj kompjuter ako vam je slab. I ovo je također i neka zbir igrica koje su ovako bolje, pa čak i ako imate bolje računare kao što ja imam, ja bi opet skinuo ovu igricu zato jer ove ovdje igrice, zato jer svaka od njih je stvarno fenomenalna. I ništa, hvala što ste gledali ovaj tutorial, vidimo se u sljedećem klipu. Doviđenja.